Indoda yephupho isahluko 8 ugwalo olulotshwa uBetty Ngwenya loPatson Dube. Amanye amazwe ungafunga uthi kusezulwini uqobo, uyaze uzibuze ukuthi kwelakini kwakhala nyonini. uVictor sewaqoqoda wavulelwa e-United States of America. Uhlala endaweni yabafundi bude buduze le-University yase-Harvard. Lapho-ke ufundela ezokuqhutshwa lokuphathwa kwamabhizinesi, phecelezi i-Business Administration and Management. Waqala e-University of Fort Hare eCape Town kwele South Africa kwazise wayezuze umfundazwe owawulemgomo emphoqa ukuthi kumele aqale ebhale emhloliso thizeni khona. Nxa ephumelela-ke adlulele e-America. Njengendoda ebukhali okwensingo emabaleni, waphumelela baze bamncoma kakhulu. Yikho lamhlanje ezithola esekhonale ukuze aqhubeke ethola ulwazi olunzulu. Lanxa eselizweni elikude, ingqondo iyabalibalisa, inhliziyo yasala emuva uSilibaziso. Sekwedlule inyanga ezimbili ezigcweleyo selokhu uVictor wafika e-America. Useyijwayela indawo kanye lomkhathi wakhona ongafani lowase-Afrika. KungoMgqibelo ekuseni uVictor ulokhu ebheke ngawayizolo. Akazange ajumeke ngitsho elokhu ebalisa ubusuku bonke. Izinto zokusuka umuntu esegijima lezi, kungenzeka ukuthi sengilahlekelwe ngumfazi wephupho lami. Nxa kungenzeka ukuthi uSilibaziso usekhulelwe, kangeke aze angixolele. Ngiyaxakeka ngoba locingo lwakhe kalungeni. Mhlawumbe lwahle lwatshiswa njengoba omalumakhe balenhliziyo ezimbi kanjeyana. Njengaloya umnawakhe okuthiwa nguNokhanya, ulomunye umhobholo oyangisayo. Zithi hlenge inyembezi ziqede zizehlele zize zeqabulana esilevini, azesule ngesandla sokudla abuyele engutsheni. Azame ukucabanga amacebo angawenza ukuze axhumane loSilibaziso, kodwa aze afike emaphethelweni emicabango lingekho icebo elivelayo. Sekuthwase inyanga kaLwezi, izihlahla ziluhlaza tshoko indawana yonke, imifula lezifudlana kugeleza amanzi. Nanko-ke lana iningi elilendima zakuqala ziyasungula. uDube yikho eqala ukubiya uthango lwamasimu njengoba eke wagula ezinyangeni ezimbili ezedluleyo. Yize kwakumqinile sibili, wenqaba ukuya esibhedlela waba lenkani yeqoqo libange emsamo. Esebona ukuthi usesehluleka ukudla lona ilambazi, waphetha esehanjiswa konkosikazi. Lapho afika elatshwa khona wahlawula ngenkomo. Khathesi-ke usengconywana yize esasebuthakathaka. Kazi uphethwe yini sibili? Baba, indaba ezayithini le? uSilibaziso akafuni ukumqamba umnikazi womthwalo. Atsho ehlala phansi uMachuma, uDube aphose ihloka phansi akhangele uMachuma obukeka enganeme ngitsho. uSilibaziso kade walahlekelwa isimilo, ngatsho nje esetshona ethengisa impahla. Khathesi angingeni ndawo, kumele aphume aphele emzini wami. Aqonde ngaphi baba? Ubuza mina Machuma. Angithi wawutshona umthuma ukuthi athengise izigqoko zakho. Usungonele usuku lwami. uSilibaziso uzangibona kuhle lamhlanje. Ngondle yena aze abe ngumfazi omdala. Manje usefuna ukuthi ngondle ihole alithweleyo. Kangeke kwenzeke lokho. Ilanga lingatshona empumalanga. Asukume uDube ayekhwehlula zibe ntathu inswazi zephane
Ekujikeni kwakhe abone uSilibaziso esemkulwini, amhahabele okwendlezane yenkomo efuna ukuhlaba osondelela ithole layo. Agulukudele ngaphakathi esithi, "Yeyi wena, ngokabani umthwalo lo? Nxa ungafuni ukungitshela phutha ezakho uphume uphele lapha." Aphume uSilibaziso ayema ngemva kwendlu, kanti khona ngokwangaphi ukutshaywa sengathi kutshaywa ubabhemi mhla kulinywa. Bese kungcono ukutshaywa kwakhe ezinyangeni ezimbili ezedluleyo. Pho-ke lamhla sekuqale phansi. "Ungitshayelani malume? Njengoba lali ngendisa emadodeni engiwathandiyo, kukhomba khona ukuthi sengikhulile. Lawe engabe sewaqeda lawo eganywe nguDube exhwatha intukuthe. Uthini kimi? Lami nginjani? Uke ulinge ube ngumbobozi esihluzo, ngisawubulala nje. Uyisiqholo mntakantombi, uyisiqholo. Uyabaleka? Ngizakulungisa namhla, ngifuna wazi ukuthi ngingubani." Ulaka lubonakala ebunzini kuDube, kumbe okunye yikuthi ingamula ephilanga kuhle, asazi. uSilibaziso athi nxa ebona ukuthi uzabulawa aphume engumcibitsholo ophoswe ngumzingeli efuna ukujuja inyamazana. uDube kangeke aze amgijimise, labantu bengakhuza imihlolo libalele, amlandelise ngamazwi athi, "Amadoda amabili onke wabaleka kuwo, ubili bawo ayelamaphutha. Nguwe oqondileyo, wena mntakantombi, futhi umfuzile unyoko sibili ngokuba liye ngamadoda." Asale esekhuluma yedwa, uSilibaziso ayengena eqhuba isisu khonale komjayidi. "Nozipho, umalume ufuna ukungibulala ngenxa yesisu leso," usitsho uSilibaziso sebehlezi emthunzini wendlu. Izinyembezi zehla zodwa kuSilibaziso, ahwebe amafinyela, abuye azesule ngengalo, amehlo asebheja njengawekhwezi. "Lawe Sli, wayengwa ngumuntu nje. Kwakutheni sibili? Kukhona ukutshaya amanzi. Ngiyamsola uVictor wakho, ngiphinde ngisole wena. Ucingo wawulusebenzisa kuqala walusa ngaphi? Uyakhumbula ngize ngitshayelwa indaba yokulala ngekho? UNokukhanya wayifaka egabheni lomchamo qede wahlafuna iSIM card yakhona. Hamba phela esaba kuyisa, angithi wathi uvela khona. Mhlawumbe uzaluthola usizo." "Kunzima okwami Nozipho. Cabanga nje sengisiyadinga indoda. Mhlawumbe akadabuki khona wayengikhohlisa nje uVictor. Sengize ngicatsha ngakini ngoba ngidinga isixazululo. Ngeke ngisikhiphe isisu lesi, ngiyamfuna umntwana." "Uyabe usikhiphelani vele? Yikuthi lawo amanye amadoda awasathenjwa vele. Mina ngiphenduke embuma ngenyanga ephelileyo sengisithi ngiyakwenda, kanti umuntu uyangiqambela amanga, ufuna ngiyeke kuba ngumfazi wesibili. Ngathi kithi angibulalanga muntu. Ungcono-ke wena mngane ngoba ulekhaya. Mina ngakubona okukhulu esithenjini. Laleso sisu abathi ngasikhipha ngicabanga ukuthi yibo abangifakelayo. Ngizahamba ntambama ekhaya, mhlawumbe ulaka luzabe seludedile kubomalume." "Hayi, kunzima kwakho Silibaziso. Wakutshela ukuthi endlini yakhe kungaphi uVictor lo? Kangeke ulahleke nxa ungayamdinga khona." Ekhathazekile uNozipho. "Angeke ngilahleke, kodwa imali yokugada ngiyabe ngiyithethe ngaphi? Mhlawumbe uVictor usele enye intombi. Ucingo lwakhe alungeni. Ngacina sengizithole inombolo zakhe kwelinye ibhuku. Ngafa ngenhliziyo mina. Ngangisengiyithole indoda kanti ngiyazikhohlisa. Kunzima ukuthanda umuntu wena engakuthandi. Ngenza ubuphukuphuku sibili. Sengisele sisu umuntu esedle phansi. Yeka lo wathi ithemba kalibulali. Khithi izinyembezi kuSilibaziso. Ungakhali Sli. Nxa kuyiyo indoda oyiphiwe nguSomandla, izaphenduka ngelinye ilanga. Engxenye lapho akhona laye kahlaliseke ngawe. Angithi wathi ufundela umsebenzi phetsheya. Sekungenzeka ukuthi ubambekile ngomsebenzi wesikolo." "Ehe, wayetsho njalo sibili Nozi. Loya muntu wayengiyenga nje efuna ukulala lami. Khathesi ngizwa sengimzonda kabi ngoba ungitshiye phakathi kwale inhlekelele.
Wazi kahle ukuthi kumalume ngihlezi phezu kwameva kodwa wakhetha ukungipha umthwalo qede wanyamalala okwamazolo ekuphumeni kwelanga. Ngizakupha imali-ke uyefika koBulawayo, mhlawumbe uzamthola nguNozipho lowo esitsho ngozwelo olukhulu. Uyabe uyilwile kakhulu mngani, ukwanda kwaliwa ngabathakathi. Eqinisweni ngizwa ngitshaywa lovalo, asazi kumbe ngizalahleka, phela koBulawayo akufani lalapha koJosias. Umuntu olomlomo kalahleki. Wena nje ungakhohlwa ukuthi ungumuntu onjani uVictor. Mina ngilethemba uzamthola kuphela, bathi nxa sekumnyama kakhulu sekuzakusa. Ngiyabonga ngenduduzo yakho Nozi. Amazwi akho wabuyisa ithemba kimi, aphinde alethe ukukhanya. Uyangelapha sibili. Bese ngibona lokufa kungcono kakhulu. Ngiyafisa lokuyafuna umsebenzi. Pho-ke ngesisu lesi ngizaqhutshwa ngubani? Komalume hhayi, senganele manje. Athi nxa engaqeda ukukhuluma zithi thotho inyembezi. UNozipho aqhubeke edlala indima yokumnika inkuthazo, uselokhu emtshela ngokuthi ophezulu akadakwa njalo akabalibali abangabakhe. Ngelinye ilanga lizakuna lakuye izulu. Batshone bonke loNozipho, uthi nxa selimathunzi uSilibaziso aqunge isibindi abuyele ngakubo. Ekufikeni kwakhe afice bemlinde ngabomvu, engakasibeki phansi isinqe. uMachuma asuse esegave ulaka, abhovuke esithi, "Ubusithi uzahlala koMjayide kuze kube nini wena?" Lawo magama alanywe yisavutha sempama kuze kudwebeke imizilazila esihlathini. uSilibaziso wabona inkanyezi zisithi tayi emkhathini. uMachuma aqhubeke ngohalado sengathi usujunywe yimimoya emibi. "Ngikhuluma lawe awungizwa? Kunjenje ngangunika ibhizinisi lokuthengisa izigqoko ngisithi uzayiqhuba siphile kodwa wangenza uhlanya ngithi ubosebenzisa ingqondo. Lalela-ke, ngikupha ubusuku balamhla qha ukuthi ulale ucabangisisa. Ngifuna ukwazi ukuthi ucabangani ngesisu sakho." Esehwaqe waba mubi okwempisi uMachuma. "Ngizamgcina umntanami," aphendule ngegunya uSilibaziso. "Utsho kuhle nxa usithi uzamgcina umntanakho, kodwa hatshi kowami umuzi nkazana. Ufuna ngondle uDojiwe wakho? Kuzamele siphume leso sisu ngoba ibhizinisi lami kumele lihambe." "Angifuni ukusikhipha mina malumekazi." uSilibaziso azwe ubuhlungu obuyinqaba. Kanti okwakhe ngokunjani? Kube ngumthwalo wesithathu ukuthi ukhitshwe ngenkani qhabo, agagadlele kuso isinqumo sokuthi uzawugcina umthwalo loba sekutheni. "Uzahlala lapha ekhaya ungazithwalanga. Ngake ngakubuza ukuthi uxoxa lobani ngobunye ubusuku wathini wena? Phaphama nkazana, awuyilutho wena empilweni. Umntanami unokukhanya uqhuba ikhosi yakhe khona leHarare ukuze azimele njengenina. Wena utshona ubhuqwa ngamajaha ezinangeni. Sukuma lapho ngingakuvandele ngesikhuni somlilo. Hamba yokhamazi. Ngifuna lithi lisiqophi kunina lathi sisidla. Akhona amanzi, ngizakha amanye kusasa ekuseni. Lamhla iqolo lami libuhlungu, angeke nginelise." Ehlise inyembezi njalo uSilibaziso. "Uthini wena? Uthini? Ngifuna amanzi amatsha hatshi lawa. Futhi ungabongiphendula, mina ngiyena mngane wakho. Siyezwana? Angisoze ngibe nguye langaluphi usuku. Kumele amazwi la wakhumbule uze uye kufa. Wena uzakufa uhlupheka njengonyoko olele laphayana." Athathe umgqomo aphume uSilibaziso nxa esizwa amazwi ahlaba kabuhlungwana enhlizweni yakhe. Uzizwa enteke nje enyameni lasemoyeni, abalise ngenhliziyo esithi konjena umalumekazi unguNkulunkulu aze anqume ukuthi ngizakufa ngihlupheka njengomama. Esephumisela akhulume yedwa esithi kungcono ukuthuka kulokuthi ngiphenduke umbulali. Uzakhula umntwana, kasoze athathwe lukhozi. Mhlawumbe nguye engamphiwa nguThixo. Lakanye yangikhohlisa indoda ngaze nganikela ngomzimba wami. Ngangizakwenqaba ngithini kuVictor njengoba lami ngimthanda. Kazange angiphoxe.
sonke sasibuswa yilo uthando. Ibihle intombi yakoNgwenya ize iphethe isilesibibithwane, ngeqiniso uzonda ngokwedluleleyo. Pho-ke babevumelana ukumthatha esasemncane aze akhule engayazi intokozo nje. Dube, umzukulu wakho engabeletha ngifuna aphume aphele kulomuzi. Uyangenyanyisa uSilibaziso. Ususa uMachuma ekhwezela umlilo. Nanko intuthu isibambile emkulwini, yena livila elehluleka ukuzenwaya. uDube waze wajwayela ukuthi wazithathela umlomo kawuhlalwa mpukane. Enjalo nje ulinuku elaphinda laba lohlofu, ufica evimbanisa nje. Engamthini ngoba engathini uDube ngoba bencedisana ukuhlukumeza uSilibaziso. Kokunye uyakhuluma nje uMachuma ngoSilibaziso ethi kamfuni ulivila, kodwa mhlazana uSilibaziso wahambayo akekho ongaphambukela emuzini kaDube ecela amanzi okunatha. Ubuqathanzipho ubuzwa kuye uSilibaziso, futhi nguye owenza umuzi kamalumakhe ube lesithunzi. Kodwa Machuma, angithi ngathi ngifuna ukumxotsha wathi abantu bazakuthini? Uphela abantu wena angithi. Ungaphi owethu umntwana uNokhaya? Angithi wahamba wamthutha khaya? Mhla esebuya ekhulelwe uzawukhangelwa ngubani umphakathi njengoba egqabhaza kangaka? Khwezela lolo khunyana olufitshazana lulentuthu mani. Athule uMachuma ebona uDube ukuthi kangeneke. Kutheni nje? Phela uvame ngomtshotshozelo nxa kukhulunywa kubi ngoSilibaziso. Bagcine sebethuli bonke lapha emkulwini. Sekumunywana. Isahluko 8 sethu siphela lapha. Kusaqhubeka kusiba nzima lapha ngoSilibaziso, kodwa-ke impilo nayo sisiba nzima. Nanko phela uDube sengathi kasayingeni lo. Asilindeni usahluko 9 sizwe ukuthi ugwalo lusiphatheleni. Asazi ukuthi uVictor loSilibaziso baphinda behlangane. Kambe ukuthi uVictor iyo na indoda yephupho ekaSilibaziso.